नोटिफिकेशन ते आता येईल ते सेंट्रल मिनिस्ट्री कडल्यान. See, the notification is all about commercial cylinder हेचेर बंद दवरला. म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम has said that restriction has been put on commercial cylinder for hotel industry and the restaurant industry. Whereas for essentials, that is for hospital, they are giving commercial. Whereas for educational purposes, they are giving commercial. सो हितून गोंयानूय इफेक्ट जाला हेजो नॉर्थ सायडीन. आख्खी रेस्टॉरंट बंद जातली. फुल इंडस्ट्री विल शट. So that is why India needs to import this gas from other country. आता आमी मिडल इस्टाकसून हाडटले. Australia could be the next place where we can import LPG. LPG. सध्या कितली हॉटेलां अफेक्ट जाले आसतले, कितले पर्संट जाले? By tomorrow afternoon, 50% hotels will shut if they don't supply. If they don't supply commercial LPG cylinder by tomorrow afternoon, 50% of the hotels will shut because nobody has got. टुरिझमूय अफेक्ट जातलो न्हू, अशें बंद पडले जाल्यार. सो मागीर मॅक्झिमम प्लेसीस सगळे पॅरलायज जातले अशें दिसता म्हाका. हय, बट रिव्यू आता फाल्यां सकाळी सीएमान सांगला आपूण घेता म्हणून. सो आय वॉज सिटींग विथ हिम फॉर 1 hour टुडे सो दॅट समथींग प्रोसिड्स. पूण अशें कळोन येयलें की दुसरे स्टेटांनी सेम पोजिशन जालां अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. सो इंडिया हॅज टू लूक एट ऑल्टरनेट अरेंजमेंट till this war comes down, normalcy येवपाक. दुसरी कंट्री म्हणजे country like Australia, we will have to import LPG from there. खंय तरी जसो डिले जाता तितून युनियन गव्हर्मेंट खंय तरी फेल जाता. फेल कसो जाता? दिस इज द वॉर सिच्युएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट इज नॉट ओनली फॉर इंडिया, इट इज सिच्युएशन फॉर ऑल द आमचे एशियन कंट्रीज. You look at entire this thing, who will have it? Nobody will have it, including Sri Lanka, Maldives, all those countries which are there. Tenka म्हणून हसून supply जाताले is from Middle East. So Middle East, Gulf countries are in a war situation. The water channel has been blocked. If any movement of ship is there, they will send drones or missiles. So it's going to be a big disaster. So the best way out, everybody has stopped. So तेणी जेन्ना म्हटला बॉन्ड म्हणजे बॉन्ड. So we have to see alternate. If we want to keep our industry open, we have to see alternate. सो टुरिझमूय डिक्लायन जालें तर आतां. टुरिझमूय डिक्लायन जालें. Tourism is at the moment doing very well because tourists who are going from India to Gulf countries, especially Dubai and other countries, or traveling from there to other countries, has been stopped. So everybody wants to come to Goa for holidays, but if there is no LPG cylinder that is commercial, how they will come? It's going to be a question mark. अल्टरनेटिव्हची चर्चा झाली. Alternative we do not have at the moment. That is electrical appliances ना आमचे कडेन. Electrical appliances cannot cook the food what we want. कितें domestic? It's not domestic. It is commercial food. सो अशें चालू दवरलें फाल्यां पर्यंत 50% हॉटेल्स विल बी Well, afternoon बसून is what I feel that as I also run 3-4 restaurants, so we are also holding 2-3 cylinders at the moment. Every restaurant is only having 2 cylinders. आणि कोण cylinder. हॉटेलियर्स बीन तुमचे कडेन उलयल्या बीन हे सगळे उलयला, चड हॉटेलियर्स उलयला आहे. सो फाल्यां रिव्ह्यू Everybody is saying we do not have cylinder for tomorrow. So we are just waiting and hoping that something will come up and this notification or this circular which is come or order which is come from Ministry of Petroleum should be reviewed. रिव्यू करून ती कमिटी जी बसयल्या तेंच्यांनी ती रिव्यू करीत आनी चॅक करीत आमचो स्टॉक गोंयान कितलो आहा सद्याक सिलिंडरांचो आनी वेदर इट कॅन बी दे कॅन गीव एक्सेस टू commercial cylinders. Okay, give access for us, the commercial cylinders, to all the hoteliers, restaurant owners, then we can survive. Otherwise, no hotel can survive because without food, how you can call the tourists to go? ओके. आणि एक इशू म्हणटा तो क्लब This is not only for us. This is also happening in Bangalore. This is also happening in Chennai.
महाराष्ट्र ऑल ओव्हर So, Okay, कालूच तुम्ही तो 0 वर काढलेलो मेन्शन तो सेम सेम हांवें ते एप्रिहेन्शन केलें की हे जावंक शकता पण हे आयज जालें ओके मायकल आनी एक इश्यू म्हणटा तो क्लब सील जाल्ले फाटल्या दिसांनी पळय तेजे बीन तुमच्यान रिव्यू घेतला परती तांकां फायर एनओसीची बीन अशें आयकपाक येता की क्लब्स थोडी ओपन आसली बीन म्हणून होळये कडेन खूपशी होळये कडेन क्लबां बीन. ओपन जाल्ली म्हणून आयकूंक येता थोड्यांक दिल्या पळय ते कोणाक ऑफिशियली दिल्या फायर लायसन्स ते ओपन जाले कित्याक तेंचे कडेन उरलेले लायसन आहा फायरूच नासले बिकॉज तांकां एक्स्ट्रा कितें वस्तू घालूंक लायल्ले सो ते इन्स्पेक्शन जालें जाल्यार दितले न्हू तशें कांय ना प्रॉब्लेम ओके सद्या जावंक ना सिट्युएशन इज एलपीजी कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर इज द ओनली सिट्युएशन ओके तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर